Abusinya beef be yaba. Beef way between Reverend Obofour any Philadelphia suffer mecha Prophet Adom Kyei ayehu. Where the prophet name Munkasa yo na ne mano. Hey, omunya Reverend Obofour episode be chicha ne ha mu fani ni agokra. Aha let's talk ghtrends and then first time I put into video so subscribe. Ama me no click on notification bell for latest updates and follow Facebook. As let's talk ghtrends and TikTok so as let's talk ghtrends share video we ama for share any comments there wona weja. E comment section e de amame. Ebusia weekend ya etwam ya ana ye current IGP a owo Ghana ha ne me say na osie ne maame ene santi eye Reverend Obofour ene asofo kukuda mewo Ghana Philadelphia asofo Prophet Adom Kyei a omo nyina ekopie mu ewaye na se ana chese eye kama pa ekoso yie na eho no menim 3 years ago na beef bi ekoso pa wo Ghana hana na e between Reverend Obofour ene Prophet Adom Kyei a na no ana Reverend Obofour ene Adom Kyei akohia asafo mienu eti mu se Reverend Obofour tse ne kona din ana papa yi susu tele be na no na bloggers no mu bi ekofa video we ana na trend wo media ne so anya asem keto amanfo ka se Reverend Obofour ehun eye sofo Adom Kyei no ani wache no enti wantimi kwan pagya ne timpo na wache ya papa no Ebusia na sa video we ebeto media ne so na ene esnu obia ni poster na oye ebisi na ni awuti wentimi ankochia papa no ebi so se fere na aka no nanim na egu ase ebisi panyimu ye panyi chese na nsem na koye bebre na eno ana Sunday ye twam ya eye Reverend Obofour begina na sorry dem mo ka say sa nioma na ekoso wo media no so no nani enje ho it was sending message no o se message na o sending no asumdie message de my Philadelphia movement say or the comma omo department me TV name social media handle department na ho na sorry mano any sofo na mu sem onipa biara o ma so o mo na aba ni Paul so no na yi ne ho o keka sansem na efa wo no Reverend Obofour na ni nje ho na nyenye bia no what's one obuade nti won pese obeka se na sorry baby enso nkonkoye bi ne nkotia eye sofo Adom Kyei eno ne be te se wo mu ade nti no omo nkasa ntwen kofukuo na eye saade ne se de be ya eto be de ebetwa na sa message we call he no na Philadelphia Royals omo cancel wo ho elders na wo ho ne se hwan ene ha na wo Reverend Obofour no kura wo ye hwan ene asem ne de Oma nsomu asomu echese oma nso na asompa mu oma somu wontukwa ye ni tiktokers wo Philadelphia na utie de kasa yes na utie de kasa na okan ne na ene no fat mi tie na mi bufu na mi hiti papa pantina wo de question ne ko ha na se mi hu yi kasa na okan hu na mpesa obetie kura bi mpenifo se asem ne ma wo hen sorry no kura we na sa ka be sorry gina na me kasa kire no onye be ma nche obi wo Ghana hasa oni sika so nche obi e wo Ghana dabi oya kola odi so for dabe ta ben no odi so for okay obi ti otwe be wi ate na wa fa ne fun wasi nanim na wa capture anato afa video baby na wa chochoro ne nsa na so obi atworo ne nsem a ye ne nkwa wie nipa krontu no fo ana adwuma na eden edebas hwensem a wo gina TV wa nkasa TV so e ka kire panimu se nanim se kraman on ti benche obi o na no so ntinche obi a ana onye bema so nchen obi a those times are bloggers and blog ye nyina that time wana all kasa no 3 years ago no na e wa ha ya nga hwanjere no dabi na wo akola bi di radio akosi ne no akasa ti na wo do to nkrade amane asen ade nshato ye so se masa obi yenye nkoda 42 hours na papa so papa ya akola onu di so for krana 62 years man now Reverend Obofour unya 45 years me an me ti akra wo meme wo ye machi baba mienu so wow me in fact me tie video no sese me kwanya me no me buafu ana boko adalma
na wo hwe obetuma hwe ne papa wo wo no anima ka che so ye kraman obetumi ahwe ne papa wo wo no ana ne papa botipen aka che ne se wo ye jimifo dabi ne sabe ne maame a ene won kate asefo ho krampo no o ka no ho asem a o de nidie yes wo de nidie ma maame onye nipa won fa won sa benkum kire wo fie hwe Reverend Obofour o ye minu aketo okay o ye kan ni ya tetew woni mamamre ne amane okay pa ususu se nema bi antwa yi a san wachi question na odi bi sa me no e so okodwa to a okay okodwa to a oh ensem na me pese nka mumu ba ndi na nanu mesre ngo Philadelphia for mpenefo na yen trans na yen nyina yen nom asomdwie ekuwa eno ne kasa ene ne akankasa okay ene ne obuo na wo gina wo fidie so ma ngole ya ete wo ho egoro papa ho ke kansem bi sei kansem wa sebe ensa se firi wa no ba eba na obi atwefo asi nanim na wachro na nsam a ono krase wo mogro no sansam we no we ya temdidie Stephen Adom chedia we ya temdidie na wo ka cho obi so obi ye kraman wo ka cho obi so obi ye kwasea obi ye jimifo obi apampamu obi timnum Yesu moja emani nya ayaresa de ya ne wonnom na pampamu no na office ono kwa ne tebe ana kasantwie no office ono kwa ne ti ana ono kwa ne nani ate ana ono kwa na no ate me pese me tongra me ka kire ne se nensam na wo ka no enye nsam a sebe kan ni ba efiri wa no ba so ye sofo de a kasase sofo na wo gina simpie so edidi atem nensam o kan na yate na bua na yemu ya no okay ana oye mafia onye mafia so nche obi dabi ana oye bema onye bema so nche obi o sika so oni sika so nche obi o wahode a oni ahode so nche obi onwe ne kasa yie obi a wo maame afirim na ya kakasa bi a kirew na wahu kura na mi hui eno na ye akan kasa na se ye amamre me tonkra at the council of royals at the second chance director TV director na TV director na fe no onim say na we do ada mo 42 hours no kwa me kan fi na no kan asem na aka kra bi o aka kra be o be ye den masa be go w 42 hours o be ye den den o be ye Minim sade na nke ma 42 3 years ago nin samo keka no papa ene 2 years for say ye nyai okay papa ne ka che se na no misram mu nyai okay hwe ana woto car di fa play the bag na no ni odagin ye ne se o sika o wa ho de o we ejino otimu card ope bi a kire pani card ope bi a kire obi a Ghana me tun krama ka che ni plane efri ne ekoso oni anaboko na se ordinano ewotiri kaseti ye papa Stephen Adom chedua ye ntwema no come after him ye de ne begina court okay na oni sika nche obi onye bema so nche obi o wa hemfo ayeso ye wa hemfo o wa manhena ye wa manhene ye wa brempon ye wo businessmen ye wo lawyers oni sika nche obi onye bema so nche obi dabida o ton krama yen na me gina obetimi aso ame dabi me kura mpo na wo onya ni me masem na oye no na eni no okumase ya yenim no yenim kwan a sebe all started nyam so nwa yenim na onye be man che obi anaboko na da se na Ebusia ha papa lo kasa no yo hene ana during the briefing omo be ye briefing no during that briefing ya wo hwe ye na chese na eye lawyer ono so ko Philadelphia sorry ni bi ete honoma chese eye sansem we nyina ekoso na no na Reverend Obofour hwe no se dabi me no man say the message ni se me be no ba obi ba be kuntuko na momu no sa na wo sorry kasa ye ne de mesu nipa be 2 million de nsuro me bu obi a osua de e wonim de ka fie de I respect you so much
But Otanas and no one respect me. And let me tell you this. Okache me say it was an opportunity for me to go and greet your pastor. And that opportunity will give me what? And your statement that you came out with today was insightful. You came and incite the boys, rather said, do it, do it, do it. More can say mutual to I will never do it. I've promised Ghanaians and myself. Also for Stephen Adom Chedia. Manunti anada. So we were 3 years past life. You can't compare to today present life. And upon Cassantia and myself, or Papa and I will Cassam and Cassantia man already, Usunipa 1,000. Untimin Chile could tow Ghana. Unkwa Usunipa 100,000. You can't show me nothing. Why do I have to insult the man of God at this 21st century? Any penny at tea, any pay. Yeah, my friend, near my son. Did you tell her say, oh, on boy, we got to take him on. It take you be on, and I should take Momo boys on first. Obofour, Mammy can't say me, Joe, I like the way I approach him and run. Now you wanted to advise me. So kind of a pass and no shoe ya beda, bro. Okra wa comment here some from me who say maybe share or so for na so for error so me no so. It is on YouTube. I've captured it. That wrong caption, no. You have done the same thing to me before. Have I said anything about it? Because a time came when Steve better media so. Steve when so for being in yourself. Me na me friend, so for being friend, me na can say call you chaso. Se bishop bekase manka ono ankasa. Ano pamadana kojo sana so no. Steve ye igwe em se ne nua. Enti me treat ne say kojo koku nua. Audio am send mo bi ne is there. And Steve me who answer Steve ne obi wa betena mo ye video na me se kojo e. Look at that. Di enchaso. And watch Steve I interviews baby attack me. But what is a makada? In kind. Enti no Mashia obi aye na ekoy na so pani movie mama aye na etoa so a affect e company nim ti me prompt me said the nkura ne ye no they should stop. It is a bit a ball asuja bi da wa nya no asam na meka letter na me send the Abraham na me say I'm sending you a letter at peace. Nti obetra se be honhon no ebetra se say obability o ya. You know you cannot bully me. Emra fie ne ensima o lawyer correct me dey asem court ne ya tama to atwere tipani e wo fie bia na wo nwuram antoma so akora correct me su efra bi o antoma akora keto akora fra na antoma beda ne pani ada bia me ka se adwena abo bi o no ene efra ne pani nyem fie nti dey I think so I don't want to say anything about your council of lawyers. Na me dey need my na me send a message bro. Mo say papa na no okasa na okasa memem so me whatever no okam. If it's part of them, excuse me, you should go and come again. Until please and please. Me no be any talk. As I've said, it's a warning. Nobody born by woman. Mobi anka sentia. Dia ne mpane fona ba ye nne no. Bibia mo no. Mobi anka sentia so far no chibia. Sister, thank you. I'm going. Mobi nobody should do that. So no kra be yina poverty so kasetia me. I will never talk about it. So we are much on. Edo ni akofo ni pada mu a. Now risk a wo pa obedi awie da ben na wo hwe japade a wo ni pansafi Ebusia nyasem ketwa ene wa share Reverend Obofour de nensem tu jawie no ka say osoma nipa biara even including the church members say mo desani biara enkasa entia eyesofo Adom Cheidua because
oye panyini ana nyame dwuma nso ana oye na kyese we asebwe no enya asem keto akra na asofo mienu ansem de we ameka say asofo nketwa no sa elders deaconesses ne sankofo na wa sorry no omo ne create issues tensions between asofo no because obi send message ama osofo now feel say message na nkoyi amamo a I was all responding in peace. And as a woman, so now, I bet me a friend to say they will see the style now, or the Bejana, sorry, them one kind of in your wood then. Nanka once one friend, and now Reverend Obofour also sonka, when we can, I bet now, see bed jails, so Nanka once one friend, Nanka a day, a Christopher Moje dear, Nanka master to a day amicably. They be a way can away, I can media, and so dear, eh, Yamme so many, you, best as of for. Muna enkufo bebe hwe mo ho edusua muna mu live se Christ what I say ti munye na obi anhwe na obi a nsua asumdie ana ye nyina yepe me de bani ensem nechi any update be for ba me de baba besum mu me kai wo so be follow Facebook as let's talk ghtrends ana TikTok also as let's talk ghtrends video we ama for aba be hwe any comments bi answer wona waja e comment section wa e de amma me din Adom na me ka santo makram